Kapitan Inteng! Saan ka kadian nagpasada? Apay nga, adda ka dito'y kabildatan ngay. Ayan nga, ti tricycle mo. Imbati ki jay talirang kail. Ha! Di mo tagandarain. Aglat-latin samot amin ngamin aparte ti tricycle mo. Uwan nga rudang kail. Awanan ti pasadak. Ang mga nuray matariman kat madadahil tumanain. Nung ata iperkilo mo. Ay, Eh, saan mo taang kail? Mabalin pa yung nga agandar. aglat-latin sa pay ti andarnan. Kanayon mo mat nga ipatariman. Di mapanmat lang ti mapasadaam. Iti kapapatarimaan mo. Ay, adadan ngawan pagpasada ka. No ilako kakas iti kunam. Anya nga ron ti kayat mo nga aramidin. Kas dyan na, ti tricycle mo. Ay, uray ka matariman. Na, Pasada tumot lang ang kail. Ayan ti tricycle mo, kuaraw ga. Nakitak mat adim saag ka iti sabali at tricycle. Impatariman ka o kagawad. Nadadahil nga main. Manon, saan ka di anabiit kay patarimaan mo? Unya raw. Nabit pa lang dayjay ngam nadadahil manain. Kasano, kat kanayon ka ngamin nga overload. Sayang namin ti biyahe. Nukurang ti pasahiraw. Wanang daras mo't amadadaal no kasjay nga overload. Nagdala ko makwartak. Gumatang iti kabarbaraw. May mayat no gumatang ka iti barong ngam ti kanayon ka ngagpatarimaan. Ay, nagpabulot ka man nga ro iti kwartam kagawad. Nanya nga iti pabulod ko. Kat ti koleksyon ko kat pagsakadak mat iti lakaw. Kasano adi madadahal di tricycle ni Kuaraw? Kat agpalastog mga may. Apay ngagpalastog ako ng mag. Nga putawan pulis dito'y kabildatan, ipaturay na mutay nga agsabong ti tricycle na. Anya ti kayat mo asawan iti agsabong. Adda tapload, ken adda pa'y agtakdar iti ruangan, wenno iti likod na pagyanan ti karga. Ay kat madadaal ngagpay so adagos, ano kas jay? Ay, di na mutamungan, nadan ti tricycle na. Di saan nga rudan ngagpaspasada ni Kuaraw. Itsali na, tawan mo ti pasadanan. Ay kaasimot nga ruda. Sana kaasay, no di kat gungguna na. Nagtangkin kami ti ulo na. Overload na kanayan. Kasta ka day? Kapitan! Adda ka di amo manasing pata driver. Apay ka di no adda paray. Anya nga ti masapul mau. Ipapasada ko mati jeep ko Pimanaw nga minti sigod amang ipaspasada. Napan ka no jay Manila. Ay adda ka pare. Isuti irekomendaken ka. Alaman nga rada, pare kapitan. Umay kayon to jay balay tag sa sarita tayo, uwad paray. Umay kami to iti gwapo ka anak ka. Saan ka di managbaybay aja ka anak ka? Pare kapitan. Di kagda nagparay. Jak ipalubos, baybayan na ti jeep mau. Very good nga rod no kasta. Awan ka din ni Kwarog dito, dungo. Awan ba't, apay ka day. Anya ti bagamken kwa na. Ada ko maipadrive da kan kwa na a jeep. May mayat day jayan, ngam jay tricycle na, nga aglat-lati, pati ungor na. Di kad nasayaat. No adda ipapasada daken kwa na. Kadua ko mga rod, amapan ijay balay ti kumpare. Saan pa'y mat nga imay ditoy? Ay, amang ano na panidya ayan ti kakadwa na atanod. Inak man biro kandunghaw. Amang ano ibabawi ti kumpare. No, di kampay lamapan ita. Wen no saan? Awagam laengen, tapno maamwam no sa dino ti ayan na. Apay napnapan ang parog. No, ada umasidag aswerte, ngam aday wamay. Niya ka di aswerte ang kahit. Enta ka di balasa nga si Mang Bay. Ay, balasang asasawam mo't. Ada mangipadrive. Wano mangipapasada iti jeep na.
nabartek kamat. Jeep po naman kay. Gusto ka dito ng ikaw. Wenta saan ka siguro atulang. Ah, Hanggang kasano ang makapanta ka, nay. Nakadrang kamat. ay, sana ka nabartakan kay. Maangot to pa'y nga agat arak ka. Ay, sigurado. Saan nga italak ti akin kukat ti jeep? Ay, nagsayang ay. Ay. Mabalin ka din ngayon ton bigatan na mapantangay. Ay, masapol, asaan ka nabartak? Wanang kay. Sana ka uminumiti arakin ton bigat. Unak mo saan kayo nga umay, pare? Ay, ipadrive ko kumaniti sa bali. Awan nga mintoy ka nakak-edikal man, pare. Karabi, asin bang pare? Pagsasaritaan tayo nga ron, boundary nga itid na. Uwan, pare. Di kagdanak ta nalaing akas kanyak to'y kaanak ha. Ay, barok. Nanad ka kadimit lang no si kati mangipasada iti jeep ko. Ay, unta ta. Ikarik asan ko abay-bay anti-jeep mau. Nasayat. No, madlaw ko. Saan ka? Ananad. Ay, ibabawik ti jeep. Ay, wanak ti jeep mau, tata. Wala. Si kanti mangipasada iti jeep ko. Hanggang tuhay ko na kon. Ibabawik. No, sana nasayat. Ramin mo. Ha! Permimit nga overload kan kaanakan. No makita na ka, di akin jeep iti dayta. Sus, ang mga no ibabawi na. Sana makita, tasan mo't nga umay di tawi. Inak to ito ti boundary, nalpas manayin. Uray saan nga umay dito, no adda makaidanon. Paano na? Sino nga kumati mangidanon kan kwanang kail? Mumaya. Adalata mo idagiti biyangot. Idanon da ka na yun ka nga overload. Daitat to pa'y tingiwat ti mangidanaw. Ha! Daitem. Apay bambantayam ay dagiti tao. Tapno amom no asino ti mangidanhan. Inakit di man na nagpasada. Da. Ado ita ti estudyante nga aglugan. Saan mo unay Apay apagdanagam ay ano mapuno ti Jape. Uray ado ti aglugan. Basta agpliti damat amin. Apay nga ngayon sarding mo ti Jeep ko araw, napuno lang aruday. Apay ag-pick up ka pala Di mo ka di makita dagiti agparparang estudyante, tata. Uy naangam napuno mga aruday dahi tulugan. Asisinaklot kami kanay. Agtaplod dagita. Agbitin pa'y ti daduma. Tata bataw. No adda umulog, inkasinger ti pliti da. Ha? Kasla siya ti konduktoray. Wana na. Ikang kanto matitibingay mau. Nagsayatan. Mala, at konduktora nga ron, adi na oras. Tata. Nagado ti estudyante alimugan. Adda saan nga agplite, no di ka umulog nga agsinger. Mala, siya nga rudan, ti agsinger, iti-pliti da. Dapat agparpara pulis ko araw. Gapo siguro ta makita na nga do ti pasahiros ko iso aparain na ti Jay. Kay, kasano nga Kabarbaro pa'y lang day tapolais. Kanagmay samay. Lapsan dagit day. Ay, Saus, delikadon siya. Umawawag mo, di cellphone na. Di ka danag. Umulog to dagita estudyante inton at data ni di pagadalan. Basta ka day. Ang mga nod naman ng pulis ni Tangay, baba. Anday tanti pagadalan na. Umulugan dagiti estudyante ang nagtaplod. Umulog ang mga ruday, tayo na agsingay. At naman ng pulis nagparpara. Nagbalangan pa ititing na kalsada. Ay kapalitan na sumartang kakwaraw. Abay ka day, apo pulais. Sigatin niya wag da nag-overload itay. Dahito iti picture tilugan mo ngay paspasadam. Insend da iti cellphone ko. Ado tinaglugan iti taplod. At dapay nakabitin. Ay, kuha naman. Kasi nga min dagiti estudyantay no maladaw da. Isungayin lugan ko idasar. Kasanon no maaksidente kayo? Nanadak mo't a driver, sir. Saan nga umno da itarason? Nag-overload ka. Apay adi mo insardeng. Idi pinarada ka ti kadwak. Ay, kunam nga overload, sir. Anya nga iti pagyanan na ngay no isardeng kaw. Anya? Hoy, saya atam ti pa nagsungsungbat mo
Sungsumbatan kayo lang, mat, sir. Ulitak ti saludsod. Apay adi mo insardang, idi pinara na katikadwa. Awan nga rod pagtugawan na, sir. Napuno nga main. Aglugan na ya, Polis. Pinara na ka, tada violation mo. Di namot nga minimbaga. Asaan gayang maglugan? Kunak no aglugan. Ta nagparamot nga min, sir. Lisensya. Ha? Saan ka di nga imbagak asan ka nga overload, ha? Kunak ano awan pulis ang kay. Urawan pulis! Saan aron ba nga overload ka? Nagtangkan ti ulom kan lapayag mo. Ang gail, inta sa kang lisensya. Di nakiramraman. Inkaalaan asiksika. Mangibabain ka. Sapay nagdakkel ti multak. Sigurado Dosan anatangkan ta ulom. Awan ko maday ta parikot mo ita. Dagijay to mo ta pulis. Di mo pa basulan ida. Pinarami da lang ti pagrebengan da. Sakpay lang mo tinatumpungan dati ni Leo. Agsipod. Tati jeep nga iman maniham kat nakita da anag overload. Siyempre, tiliwan da ka. Anyati ko lang, natiliw ni Kwarog. Imbalod da ka, day. Ay, unay ka tayong balo day. Saan pa mo da? Anya ngay nga rin tinaramid da kuana. Inala da, lisensya na. Mapananto sa kain. Apay anatilaw, anya ti basol na. Overloading ka now. Nagado nga min, pasayeros na. Sakpay ko mati, konduktor na. Konduktor, apay nga min nag-overload. Kaya nangarod nga ado ti makulikta na pasahe, kadagiti pasaheros. Ay, day tati pagdaksan na iti tao asan amapnek iti basay. Kaya't na nga adaw ti maliksab na. Ay, sayang. Agkonduktora ko ma. Dakdakkel mo't lang ti sapol mo, naagmula ka langan. Sa bagay mo't agpaisaw, dahi tako na, tuyang. Mabalin lang tako mamot ngag-extract, ngag-konduktor, nunalpasak nga nagmula. Natiliw ka mo't gayam. Ibabawi kong tijip. Tadi mo mo't amaw nga anadan. Ay, saan ko mamot, tata? Di ka rin. Sana ko nga overload. Lading ita. Ngam naamwa ka nadadahil ka no ti tricycle mau. Taka na yun ka nga overload. Ay, kasandak mo, tata. Awan ipasada. Nukasyan ka. Di mo mo't amwa kasyan tilugan ko. Ang mga madadahil na kasi ti tricycle mau. Ay, saanin, tata. Manipod ita. Nagbalina ko na nasingpat ka na driver. Aramidem to day tayo ti tricycle mo. Nga madan na birukak. Mangi biyahe iti lugan ka. Ha? Saan kun nga italak iti kaskan ka? Barumbado driver. Anya nga iti aramidem ita, kat awan metten ti lisensyam. Kwarta manantay. Inak sa kaan ti lisensya. Ay, awan lang arudan ti ibiyahem, awan pa'y ti lisensyam. Numaalak ti lisensya. Mabalin mo't siguro ti tricycle ka. Anggam no overload ka, ay, awan manan madadaal manan. Agan anada kaon. Anada akong ti tricycle ka. Tapno sana ka na yun madadaal. Aramed ti pakakitaan, Kwarog. Ura ibagam, asaan kan nga overload, ang aramid ang matlata. Madadaal tumanan ti tricycle mo. Sana nantay. Narigat nga no awan ipasadak. Nudim nga kakuma iti imbaga ni uncle mo, asaan ka nga overload, di nagsaya at kuma. Sayang ti gundaway anaited kanyak. Adda kumapay jeep nga ipaspasadak. Agbabawi ak. Ngam sinublida matay. Ay na, Kwarog! Nagsayang agundaway. Gapo iti kinatangken ti ulom, naawanan ka iti biyahe, agraman lisensya. Ala sigay! Ditan! Tinagibusan
Bisan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWD 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ay, jak maano san tinakaro apudot ti panawen ita, mare. Apay, awan electric panyaw. Napirdi nga rod. Di man la matarimaan mo't ni Inteng. Ora ja electric pan kaw. Madi mo agtayo kaun. Ay, mayat ti agtugtugaw di ti tersena, mare. Taado ti puon ti kayo, kat nagpress ko ditoy. Katun mat maray. Napudot mo't lata. Ay, kasapulan nga agpaypay. Mapudutan mat siguro ni Marito yang anya. Iso aday tanda umay ditoy, oh. Ay, katuwan kat no kasta unay ti panagpaypay na. Win nga rod Oy, Marituyang, napudot ka diti panawon ita. Ay, wan nga rod ko kumaray. Rimwarak di tabalay may. Tadyak maanusan tinakapon. O daw. Day tamot lati rason. No apay nga imayak di ti tersena ni Marikwanan. Ay, kat ano sanyo ati agpaypay. Ay, kinapudno na. Adda aircon di tabalay may. Aya. Ay, kat no di kay sapay makagatang iti uray basitlaan nga electric fan. Nakagatang kayo kit den iti aircon. Na, aircon lang. San kami ang makagatang? Kano doa ti aircon may kinibadong kaw? Nagadun ngay. Sagay sa kami kinibadong kaw, maray. Ay, adda madlaw mo, Marikwanan. Ay, adda, pirmay. Agangain sika. Win nga rod, ay nagmayatan ti angin na. Ay, nagpreskon. Napreskon kayaon? Sige pa, Marituyag. Agsao ka pa, agangin-angin ka. Ay, just kiki diti kastay. Jak mo lang matarimaan, hindi ito electric pan. Saan mo napilitan no saan mo akabaulan? Tatalagamit adi mo amot agtarimaan itinapirdi nga electric fan. Ay, agtala ka man dita. Tartarimaan lang nga rodain, tadyak makaturog iti rabe. Gapo iti nagkaro apudot na. May payan naman kita nga agtartarimaan. Nabanugak kan masadutak. Ay, nagpudot lang nga rodain ti panawin. Rimwar ka pa ilang. Napanak nga rod nagpasikat kadagiti kukumaray. Dayta, ti paglayngam. Agpasikat. Imbagak lang ba nga dadwa nga aircon ta? Sagay sata? Nay. Ay, nagangin mo tento yan. Ay, lukat naman pa dagiti tawa. Tas sumbrek ti angin. Ay, nagbayat ti angin na. Napan kami nagdigos iti karayan kadagiti padak at tricycle driver rantay. Ay, kat mayat kwarog. Ado ti tao ita ijay karayan. Aduda agpipiknik da ijay. Narigat ti mapan ijay karayan. Tangumisit ka. Kitam ni, ngimisit akaon. Kunak man nusigod a kolor mo dayta. Yanti mate. Napudawak mo't basit idi Sakbayan na pan kami di karayan. Aya. Ay nagpudot lata ti panawan. Kasla kayat ko maninte agsubli di karayan. Ay, no siyak. Kayat ko ang makita ni Marituyang. Tabilibak iti dayja ako marek. Basta agsao, agangin mo't adagos. Adda anting-anting na. Kasla kasta nga rod, kwarog. Apay nga, simbardang ka mang pay-pay-pay kanyak tuyang. Pay-payan na ka. Naglaing kan? Siya ti para paypay mau, kabayatan ti panangan mau.
Idento ta siya, mabambanugak amang pay-pay-pay kan ka. Ha? Naglaing kan nga gireklamo ya. Ay, sanak pa'y anangan. Ayun na niya. Anya ti orasin ngay. Agalaunan. Apay no agalaunan. Siyempre, oras ti pa nagkikita mi kada marikuan ng kan maribanang. Kasta ti rugi ti oras ti pa nagmamaritis may. Pasado alaunan, Maray. Awan mo't lang nga ni Marituyang. Nala daw ita Ay, kano masapsapa mo't iday. Ne, iso daw itan. Maray, umay kan ata paganginam man ng tipanawan. Aywan ko kumaray, umayakawn! Marituyang, apay anala daw ka ita. Ha? Kasanaw, pinagpaypaynak ni badong ko kabayatan ti panangan na. Nagmayatan tibiyag na ngay, tapaypayam pay amangan. Kunak man, no kunam idikal man nga uray ladwa ti erkonyo. Wan nga agpay sumaray. Imbagam day ta idikalman. Isu anagangin iti napigsa. Imbaga kaya adwa. Kano pati aircon medya balay may. Na. Ay, nanayunan ka no, marikwanang. Upat ka nun. Nagadon nga irkunday ta. Ay na, marikwanang. Adamanin madlaw mo. Ada, Ha? nagangin maton. Ay, Ay, anya nga ay napreskuan kayaon. ay na, mare. Saan tan akasapulan day ti paypay? Ay ewan. An-anwan tapay nga iti paypay kat adamat ni Marito yang amang papapig sa iti angin. Win ay marituyang. Anya ngay ti sindayo ita. Tisindami kin ni badong kau kat karnilang matiba kakan lechon Ay, ko kamaray. Pinipig sa ti angin na. Ay, Ay, nagsida kami pa'y gayam iti iga daw. Ay, una na yan. Ay, na. Nagmayak ti angin na, kukumare. Nagmayat gayam to, mayag tugaw-tugaw dito para daan nyo Una, nagprisko di tayo itataba Itay, awan mo ti angin na. Ang mitak, kilat mo tayo na nagangay. Kasta talaga ti panawan. Kanayo nagmampayla tayo, gistambay di tayo. Tadi tabalay may, ay na, nagpudot ko araw. Talaga amayat dito pag-istambayan, tataba Nay, ado pa'y gaham taglabas at chicks dito ya. Ay, pirmi Dagiti daduma. Aglugandang agpailay. Dagiti mat daduma. Mapandagumatang iti barbecue kan fishbowl dita plaza. Wow, ada pa'y naka-shorts. Siksitan niya tataba Itakla madlaw anatarnaw gayam ti panagkita. No chicks tikit kita nga. Abay, nakapoy ang timatayo Nakusnaw kay ti panagkita. No ninanamatuyang tikit kita. Angam no checks. Ay, nalawag Ay na, ay nagsiksi da jaya na magmagna. Wow. Nalabaga ti shorts na. Ay na. Nabigsa pala talaga ti panagkita am tataba Badaw! Oh my God, ditaw! Darasaw! Papayaya. Kunak man no tinarimaan mo dito electric fan ta. Nakawarapay mo la dito salas. Rimuarak mo't anapan nagpangay. Mas lamo laking ka Inunam kumapay at tinarimaan dito electric fan Kanay, nagpudot ti panawan. Tarimaan nagtumanay, nintun bigat. Ay, jak kayatin timang paypaykan ka, kabayatan amang mangan ka. Apay anak karik-reklamo ka, yato yan. Maturog kan, tasak mat timang paypayking ka. Anya asik. Kano makaringak agur-urok kan. Nabasa akon itilingag, gapu iti pudo na. Anyaki di naklaki di kayat maapagin na ay. Iso nga rod ako na, ngaya puram atarimaanan dito electric fan. Tapno saan tan amabanog ngagpay-pay-pay. Wait, tarimaan nagto ka day. Kanon tungay? Apurado ka launay. Wintaw, kunak lang aruday. Uray sabihin no ti papanak. Napudot lat tamay. kat talaga akasta summer nga raw. Ano san tayo Kunak man no kunada na angin dito itirasinam. Naangin laeng no adda dito ni Marituyang. Ha? Kasano ang mapasamak da ita?
Naglaing ngamin nga agpalastog. Inton ko na agangin Ay, umay kumangaro din na tuyang. Tapno agangin. Alao na iti malam nga umay dito tersina. Ha? Ay, mabayag pa yung around. Inak agpasadan. Ay na, nagpintasan na chicks na kiti lumabas ko araw. Manuta tataba daw. Taluda, hapay kapaw. Ha? Makita mo talaga. Nakinkin na, iti pan nagnanadya dayiting nga. Sana ya? Ay, biliba ka talaga kang kanta ba daw? Napigsa talaga dagita matam. Napudpo daw may, di makinigay. Diyan ay, makingkan nawan. Ay na, nagpudaw ay. Ha? Talaga napigsa ti matam tataba daw. Nay, hapay nga, kimus na umutin ti matak ko araw. Ha? Nananon nga, nalawag lang matitay. Magmag na nga ni Nana tuyang. Ha? Abay, di mo makita. Iso day talo mablabas. Imposible di mo makita. Ay, nagkusnaw na talaga ti panagkitak. Ni Nana tuyang dayta. Nana tuyang! Sa dino ti papanam? Dita tersina ni kumarik akwanang agalaunan kag. Orasan ti panagkikita mi dita. Badang, anya ter aramidem dita. Awan, Mike. Nakatugawak lang dito eh. Nakatugaw amang buy-buya ka dagiti aglabas sa Shanks. Hapay nga imbagam nga. Ay, nagluko ka. Ay, kwa. Iso malagayam nga awan kay jay balay. Agpapangin naklang mo Agawid ka. Hapay ay pagawidin na kinagpudot. Agawid ka, tamapan mo lepasan at tarimaanan di electric fan. Ay, ang dagami papaaramid kan kanina na tuyang tataba daw. Agawid kan Ha? Nagawid ka kanaon tataba daw. Di ka pa'y lagawid, ta ipang-orko kang kanay ka awid ko atayaw. Waday, agawid akon. Una lakit tungit mo na ya. Di nakpagungot-ungatan no kastoy kapudot ti panawan si kabadaw. Apay ngay mare, nakita mi met alinayatam ni badong mo iti payong. Nadlaw may akas lagong ungot ka kenkwana. Talagang agong ungatakan ko na ko kumaray. Ay dandanik lapinang or iti payong. Ay, saan mare? Madadaal day tapayong mo, no ipang urmoken kwa na. Kasano asa anak ang makaungay. Ipatpatarimaan ko di electric fan may. Ngam di nakmatikas-kasaw, manungal daw nga bagbaga. Aguray ka. Ay, maulaw kaming ken ka. Kunak no siyak lang timol, ulaw. Uray si kamot gaya marikwanang. Apay, anya ngay kumati pagkaulawan niya. Tika di pudot te panawan. Kat kunam nga upatir kunyaw. When nga road, imbagam day ta marituyang. Ay, kukumaray. Dispensaran dak. Awan ka ditiro kun may. Uray maysa. Awan. Jepay kakaisuna nga electric fan may ka nadadaol. Ay, awanan ti angin marikwanang. Ayun. Pangalaan mi ngay tigatang ni iti upat nga irakaw. Ay, agkalinduosan ako. Ay na, uray siyak marikwanang. Sige na, marituyang. Ibagamlatan alima ti irkonyo. Agistorya kalatan. Uray saan apod no, tapno agangin. Kaya tiyutikas jay. Imposible saan ka pailang ang matarimaan. Salbat ang electric pan. Martilyo, kinlan sa dayto yan. Pagtarimaan ka. Tataba daw. Tandakaon. Nasayad mo tanda ka, Kwarog. Umay ka. Umunod ka. Wain data. Kasapulak ka. Timang tanggal dayto electric pan. Paya ka sa pulang pailang timang tengayl. Kat saan mo't ato maray dayta? Wain, tamartilwa kaun. Ha? Ay, adan na maperdi. Ano martilyon niyaw? Kat nabaybayag ko na tartarimaday. Diyak mo lang matarimaday. Agong ito manan ni Nana Matuyang no sumangpay. Diyak pala natarimaan. Ang mumutan, di pa nag-ungungit na. Ay, pirmi at ipanagungit na. Makapanirabyaws. Isuatan nga lamon, dahito electric pan. Tarugya ko na martilway. Nagmayatin ti angin na.
nagpriskab. Ay na. Badong! Adakaw na naggapoy di tsindaan. Na, nagmayat matan, titutugawam di tasalas. Ay, kituin mo da. Makita may, naka-electric pan akong tuyang. Ha? Natarimaan mount electric fan ta. Ay, siyempre mo da. Kasla barbaro na. Apay kapay, napabarok mo lang na ito'y daan ng electric pan ta. Ay, ang tayak pa yun. Katsaan mo tinay. Wait, mabalin mo pa yung nga ibagat aramidan na. Kitime, sumardan ka. Ah, Hmm. na! Ay, naglaingan nga electric fan day ta. Simbarda nga talaga. Sige, electric pan. Tuloy. Na! Nagtayak manan. Nagtandar ka lang dito tuyang ha. At dapat kaya't kung ipakita king ka. Anya day ta. Electric pan, umasidag ka kinituya. Na! Umasidag mga paisaw. Bilib ka kanya kung tuyang? Apay nga Ilocano mati amu na asaw. Tay kumamot English, English ang pailang. Di mo to pa amutag, English Mike. Apay nga'y marituyang, taok okradam matanday tapayong mau. Ay katagawid ako na maray. Malumaon, mapanak aglutaw. Ay, agyaman kami Mare. Gapukin ka, nagangin. Kat napreskuan kami kan ni Marikwanang. Ay, awan ang yaman na kukumaray. Ay, numaibusan ka iti bugoong. Umay kalata dumawat ijay balay. Tasanga dram, jay leben ko abugoong. Ay wun maray, umayak to dumawat. Naibos nga agpayson ka di bugong may. Nasaya at magtempalagi mau. Umay kanto matlata umutang iti asen dito tersinak, maray. Ay wun maray, umayak tao. Sigay, inakaw. Bye-bye! Bye, Maray! Dakkel met gayam ti maitulong ti kinapalangguan ni Marituyang anya, Maray. Unyarod, maray. Maang-anginan ta iti inaldaw. Ay, tinapatag. Naragsak kayo nga kukumare. Uray anya, apa naman. Ala, sigay. Tinan, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon. Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y na estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Badaw, masakit ka naw ni Kapitan. Taapay ka na. Isumod lagaya man dyan, makikita. Ibagbagam asadot ni Kapitan, iso asaan arumrumwar di tabalayda. Masakit mo gayang piman. Kasano asaan nga agsakit kat nagaduma ngamin ti problema dito'y barangay tayaw. Iso nga ron akayat ko kumama ka sarita. Gapo ka dagito'y nagkadua problema ti barangay. Saan mo ang makasarita ita, masakit ka nga raw. Anya nga ti maramidan, no agsakit mo gayan. Tulungan ta, tapno umimbag. Ay, wala niya. Anya nga ti maitulong taking kwa na. Ikanta itinateng asidaan na. Ay, wala niya. Mala, inakagalay ti bunga tinatay. Taiso ti taking kwa na. Maray, nagadunday tiyo natin nga ipadawat yu kada kami. Wan maray, tanadamag may ang masakit ni Kapitan. Ay, kasta nga rod, Maray. Iso nga ipasidam kan kwa na dagito'y anateng, tapno agimbag adagaos. Wen, Maray. Kat agyaman na kada kayo kan ni Pari Badong. No adapay kayat na, ibagamlaang kada ka may maray.
Natang. Anwag nga idataan natang. Kat si daem tapno pumigsa ka. Nakapigpig sa aklang arudan. Inted daytoy damari tuyang kan paribadong. Bunga timula dadagitoy. Mangted da lang arudan. Natang pay. Nakapilpili ka may. Kasano pumigsa akno natang. Kahit anya nga rod ti kayat mo. Crispy pata ko maakarni. Anya. Ay, karnilatan ti berberukam. Karne ti baboy. Karne ti manok. Kasjay. Napili ka launay mat, inteng. Naimbag kan samutan. Ha? Agin sasakit kan salaan. Nagsakitak pa lang banang. Iso pakadandak iti karne. Agsakit ka pa'y lagayam, kapitan. Uwan kagawad. Diyak pa'y lakabailan ti agtrabaho. Aya, kasla saan kamot ten nga agsakit? Ha? Ay, agsakitak pa'y laeng. Ay kat aginanaka nga rod Didak disturbuan. Nga umay istoryaan kadag iti nagado a problema ti barangay. Tama nga no mabignatak. Ay sauce, sapay nagado ti problema ti barangay. Ay, agsakitak kagawad. Pangasim, di mo ibagbaga. Problema ti barangay. Tani, agsubli-subli ti sakit ko. Nasaya at nakita ka, Barok. Umay ka man biit. Apay, kapitana? Umay ka man agtiliw iti manok asidaon ni Inteng. Ay, apay po doon masakit ni kapitan? Wun, kat karni ti manok ti kayat na asidaan. Ay, nangiti manok at tiliwa, kapitana. Agpilikan kadagita magmag na dito'y arubayan, may. Oh, nagbabasi da pa'y, mate. Piyak dan sa pailaan, nay. Dagita lang amin ti manok, may. Saan sapay ang mabalin ang masida dagita? Ta nagbabasi da. Padakilin nyo pa'y, kapitana. Apay nagkapuan. Kita balay da, kapitana. Pagtiltiliwin na nga rot iti manok, ngam nagbabasi mo iti manok da. Apay di manok. Si daan ka nung nga rot ni kapitan, ta masakit. Manok gayam ti kayat na asiday. Kaya wine, Bayan, tama pantuit ka ni ti manok asiday na. Pilit ti kadakkilan na manok. oy, nagswerte mo ni kapitan, tayo kam iti dakkel ang manok asidain na. Ay katwa na, takumparing mangarod. Masakita mo tataba daw. Ikan na mamut iti manok asidaag. Ay agawid ka kiday. Na, Naglaing ka ngay. Saan kamot ang masakay? Ikagakiday. Banang. Karne ti manok ti kunak akayat ko asidaan. Pangalaak ngay iti manok. Kat piyak pa'y laang mat dagiti taraken ta a manok. Ha? Ay, kunak no dadakil dat. Ay, apo. Ha? Aray! Arinday! Da. Ni kumparim abadaw. Ay, umundag ka pare! Jaran! Da. Nagdakil ang manok na taawit mo, pare. Paray! Ay, da. Itad ko ka. Tapno si Dan. Ha? Amo nga min na masakit ka kay. Tapno pumigsa ka paray. Ay, nakapsutak pare. Ay, agya manak Ay, banang. Ingka man partsenta na nakapsutak. Anay ko, anay. Sapay ko matamaimbagan kan paray. Ay, sigurado ang maimbagan akon, pare. Ay, nakapsutak. Mas daawak man, Inteng. Apay ang mas daaw ka? Dagiti dadumak a masakit. Nakusim da amangan. Ha? Anggam sika a masakit. Nagadumat ti kanam. Nakasla di mo kaya't ang maimbaganak Di nagpaimbatyanan iti sida. Masakitak nga rod. Masapul nga adote ka na. Imbaglakit din Taad da pari badong kan marito yang anaanos amang mangtad iti sidaem. Ay, uwan kumpare, kan kumari ta ida. Katsapay lako mga rod taagimbagan.
Dakelay, dagiti tarakan ta ababoy to yan. Una, mabalintan nga ilakaw. Andaman kwartatan. Nagagitagayam ngagtarakan. Nay, at naglalaban ni di kalsada to yan. Haywan, agkikinamat dan. Sino nga iti mga nawa? Ay kadagiti tanod Awan damay. Ni Kapitan ngay. Saan sapay na imbagan? Ay, daytoy katirigat na no awan ni Kapitan. Ay katsya ko natin mapanaganawa. No ngay si kati masaktan. Anya ngay nga raw. Kit awam mo ni parintay. Masakit pa lang. Kasjay atin na turid alakay. Dumanaw. Won, dinanog na ti aglablaban na lalakay. Inistri na ko natumbada adan. Nagturod man ni Kabadong. Uray awang gayam ni Kapitan, ada ni Tatabadong. Isong ti aganawa ka dagiti agaapa. Apay, masakit pa ayan ni Kapitan. Kino nagbayag ngagsaksakit. Noon niya nga taati sakit naman. Ay, agtayag matanti pa nagkita to yan. Kasano mga main? Agin lalaing ka mapanagan anawa dita. Awam mo nga mintiaganawa. Ay katbayam Masakit mo ni parintay. Ay, wait. Naimbagang ngatan. Jakambo Ay, naktuman bisitahin. Tamagag man nun yati kaya nakanay. Kaya't ko kita maimbaganay. Apay, di mo nakita ang naganawan ni Pari Badong kadagiti dua lalaki ang nagaapa ije kalsada. Kasano ko makita kat nakaidaan. Masakitak nga ron. Ay, agimbag ka nga minin Apay apilitin na nga gimbag. Diyak kaya ti may imbagan. Paray! Parintay! Ni Pari Badong. Siya ko ti sumungpan. Apay pa! Naimbagang kagadain. Ay! Masakitak pa! Permi nasakit pa ilang ti bagbagik aging gaita? Unak no naimbagang kan. Ala, sana balay. Umay ko na damagay. Noon niya kayat mo asidan paray. Mangtag ka manan iti sidak pare. Ay, day tala ti pagalisto am inteng. Ti dumawat iti sidaem. Umasidag ka pare. Damag ko adadakkel dagiti tarakan nyo ababaw. Ay, uwan paray. Ila kumidan, kinituyang ka. Ha? Pero damag mo paray. Iso ko mati kayat ko asidan pare. May sabo ababoy paray. Uwan pare. Inteng, di ka lamabain. Ha? No itid ni pare Badong di may sabuo. Jacket alaanan. Jay dakkel mati itid mo pare. Tapno may baga na kadagaos. Nay, bimigsa ka mo din paray. Ha? Nakapsutak pare. Mapsot ka manay. Ha? Kasladyak mabati ang masakit pailang ni Kapitan. Numay sa abuo ababoy tikid-kidawon na. Uwan nga raw. Jay pa'y kano kadakkelan kin kalubagan ti kaya na. Saanin ang masakit day jay Badong. Agin sa sakiton. Ay, makadlawa ko na talaga. Saanan na nasaya, ti mapaspasama. Naimbagan kan, inteng. Kwa. Sa anak pa'y imbagan. Nabara ak pa'y laang. Tumakder ka ditan. Ha? Taado ti trabaho nga agor uray ken ka ije barangay hall. Apay apatakderan nakapsutak. Nakapsot ka? Ay, uun. Nakapsutak. Kat, kasano ngay nga ro dyain lutok a karne asidaan? Ha? Nagluto kan? Katuan. Mabisin ako na. Sige, ing kamanganan. Di nakiyalaan iti kanak? Saan? Taamok anaimbag kan. Numabisin ka, mapan kan ijay kusina. Ha? Napanan ni Manang. Mapanak matin. Kasta ti masakit. Ado pa'y ti kanam ngam iti siya. Mabisinak namin. Kalpasan amangan ka. Mapan kan ije barangay hall. Ha? Pagtrabaho na kuray masakitak. Awan sakit mo. Diyak kaya ti mapan. Masadot kan sala ang agbalin a Kapitan. Masadot mo't nga ibagbagam.
agtrabaho kan, tano saan, makaraman ka iti balunat. Ha? Ay, agura ka. Ayan di balunod mo. Adda dito'y likodak. Itay-pay lang ay nalak daytoy. Ha? Ay, sige. Mapana ko no, day tate kayat mo. Ay, Rombang laang, entay. Simra ka no magaya man ni Kapitan ije barangay haul. Wan, Maray. Tano sana sumbrag. Ay, kat balunutan ni Maribanang. Kunakun kat anabayagan anaimbagan ni Kapitan. Agin sa sakit laeng. Unsa? Agin sa sakit sa lang agpaisaw. Kahit nalako yun di baboyaw. Wuna, nalako mi amin nun. Ay, kunak ano intedyo kan ni Kapitan J. Maysa. Tayso matikayat na. Sana mabalin na maray. Ay, awanan, natiliwan ni Kapitan. Agin sa sakit lagaya. Ay, banag! Yuhu! Ay, where are you? Adda dito'y. Na! Ay, nakaida ka man. Agsakitak. Ay, agsakit ka? Wen, Ha? syakmat it ati agsakit. Iso nga asikasuan nakmat. Na. Ay, agtutulad ka. Kaya't kumananti agsakit. Ay, nalpas ka na nagsakit. Syakmat ten Na. Ay, di nakman unaan ba na? Siyak pa'y kumati agsakit manon. Ay, ingkakit di agluton iti kanag. Karne, ti kayat ko asidaan. Na. Tapno mabiitak nga umimbag. Apay, pudno ang masakit ni Maribanang, Kapitan. Ay, huwag nga rin. Masakit mo din. Ay, Siya kun ati mga sikasukin ko na. Imbes nga isuti mga sikasukan niya. kat naimbagan kamutan. Na. Di ison ati asikaswamot. Una nga tila pangibabaon na kanya. Ho? Kat kasta talaga. Ano sam at asawam lakot nga raw. Kayat ko titinapay. Ay, pag inanaanak mo tabanang, pagsasaron mo matintikid kidawon. Iso nga ron ti kayat ko. Mapanak gumatag inton madamdama. Parta kam nga aggunay inteng. Sapay agapura kamot. Mabisinak nga rod. Agura ka man. Kano ka ama imbagan? Mabayag nga agimbagak. Ha? Isong ano sanak nga asikaswan. Nagrigat ang tikas toy. Kapitan ka. Nagasikaso ka pa iti agin sa sakit. Sa anak nga agin sasakit inteng. Ah, Talaga ang masakitak. Iso asumardeng kan nga agrekreklamo. na. Asikaswan nakit din. Ay, Kapitan! Anusam nga asikaswan ni Nanabanang. Gapo tayo nasikaso na kamat, idi nagsakit ka. Nga uray, idi agin sa sakit ka. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Itaman pa yang kail. Nagbayag kamot dita sa ti Sarmeng. Na! Ada kagayam dita kwarog. Kunak no ada na panam. Nujak agkamalay. Kaduam manay ni Tata Duraw. Ha? Gusto akaday. Ay, kwarog. Kasado nga amaw. Nakita ka nakatakdar dita balasiw ti kalsada. Na. Si kalakit dito urayin na.
Papanan nyo ka day. In kami labasit at pasyartawan ni Banang. Agpasyar? Kasano nga iti trabaho mi di barangay hall? Agsubli ak metla dagos. Mapanak to metlang iji barangay hall. Masapol nga agsubli ka dagaws. Tadun tumanan ti mangsapol kan kay di barangay hall. Wen, promise, babalik ako. Nabayaga kon dito, pare kapitan. Kung naklakit din usaan kan nga umay. Nakita ka si mangpet ni Kwarog. Intakit din iji papananta. Mainiwa kon iti napintas a balasan. No itay pa'y kumaarimwar ka. Di itay pa'y anakapanta. Si mangpet tumit ni Kwarog. Sapay sumada. Amo na ka di ti papananta, pare kapitan. Delikado no maamuan na. Agi pulaw. Iwaras na. Inton kuan balo na tenak to ni Banang. Ay. No siya. Jak ipalubos nga daiduli ni bakit ko abalunet. Ibalang ko Saan ko ang mabalin nga ibarsak ti balunot ni Banang no bilang? Apay, kabutang mo ni bakit mo? Saan ko akabutang tadong-dungot? Bye-bye akla ang ti balunot. Nakita ka pimanaw manay, ti balyudong nga kapitan, tuyang. Tapay abalyudong ako nam. Kanayon ko makita rumwara kadwa na day di aduraw. Sa dino nga iti papapananda. Day tangarod kay. Ay, masuro na kitikas diya klase a kapitan. Balyudong ako na. Umapal ka laan, tasanda ka akadwa. Anya ko mga iti apala. Diya kinabalyudong da. Ay, imbaglakit din, tasaan ka akas diya, iba daw. Adda nga min panunot ko tuyang. Diya kaya tasayangan ti oras ko ngagbalyudaw. Isungad adakit ama inlabakan ka, baday. Anya ka diti order yo, kapitan? Noan niya man ti adda dita. Iso ti itin mo. Napintas ana lapsat ana beauty a balasan. Ado ti mainom dito kapitan. Agpili kayo. Jakmet amo no anya ti kayat yo. Mangyig ka iti may sakis aber. Napintas a balasang ana lapsat ana beauty. Anya ka diti pulutan nyo, kapitan? Noan niya ti kaiimasan dita. Iso na, napintas a balasang ana beauty. O sige nga rod, kapitan. Tainak anaan ti order yo. Sige, urayan da ka. Awan ka din ni Uncle dito'y barangay hall na nakwanang. Awan mo, Kwarog. Manipod ka di itay bigat kat saan nga imay? Dimbagas laeng itay bigat. Idi kuan, naglogan damot iti tricycle. Malam to siguro an magsublay. At ka din naka-schedule ang meeting na? Ay, jak amaw. Di namot imbaga, no ada meeting na. Kanayon mo ito naman pa ni Jay Ilay. Wen nga rod inton sumangbaut, madlaw ang nakainom. Nasumok naman ang ti panagininom na iti arak. Ijay pa'y mat nga rod Ilay. At damot arak alakaw, no kaya't dati uminaw. Ay, mas daawak nga rod. Saan ba't asigod akas jay ni kapitan? Manipod kad kadwanan da di atataduraw. Kanayon damit na mapanijay ilay. Apay, adda opisina may jay ilay, pare. Pag kunamat nga da opisina kay J.L. pare. Kanayon ka mo ti jay. Saan ka di arumba nga dita opisinam, dita barangay hall, ti pagyanam? What is the problem, aya? Pakibiyangan pa ti opisina. Agsipaw, tamay sak abo marangay, pare. Adda karbangak, amang dilaw, iti madingar aramidan. Saan ka nga inikan iti karbangan makibiyang? Ay uray di nakinig ka iti karbangan. Adda latta karbangak. Kaya't mun sa katag pinadasta. Anya nga iti padasin ta? Iparaman ko kan katoy gem-gem ka. Nay. Ay, sana kasta ka ababa, ti panagpanpanunod ko, pare. Kas kalaubing agbero kiti kariri na. Ay, di ta ka malagay. Nagsarita kayon samot kin ni kapitan di tadalan. Way, yung kasla si mabalin ti panunod na.
Apay ko maasim mabali ako nam. Dinilaw ko nga may, ti kanayon na akaawan, iti opisina na. Ibaga nakidin nga, pinadas kami ka na. Anya, nasaon ni Kapitan dayta. Win nga raw, kaslagpan panunot nga ubay. Na, kasla saan mutin a Kapitan no kasta tibagana. Dayta nga rod kay, iso pinanawak langin ah. Nasaya ati naramid mo. Tay kunada nga rudaon. No asino ti adanakam na, isaw ti agpasensya. Napanamang, Kyle. Apay aya, tadamag kala adamag. Ti saludsud ko ti sumbatam. Na, Napanam ko na. napangkam naghapi-hapi ni Pariduro. Kasangay na nga mahin. Kasjay ka na kan. Kasangay na, iso din ang gayak. No kasta. Kasangay na. Win! Hmm. Libre na. Aya. Ay, kunaklakit din no sa dino tinapnapanam. Sana bali. Maminsan laang mo't iti makatawan. Pare Kapitan, mapantaman ni Jay Ilinton biga. Wendo raw. Kailiw ko tinapintas ana beauty analapsat abalasang. Iso na lang tawan pa'y kwartak ita, Pare Kapitan. Don't worry. Ada kwarta. Ha? Kakaiso na alak ti honorarium ka. Ililibre kita. Ay, day taman ti kayat ko kan ka, Pare Kapitan. Layos manan ti arak ken pulutan. Imbaga ka ni Kwarog, kasangay mo. Iso saanin ang nagtagtagaray, idagdamdaman. Kasanungay, nung maamuan na asaan ko kaya makasangay. Bili nagtamagan no agpulong kanibanang. Day tati kasayatan nga aramidang, Pare Kapitan. Pare, masapatay itong bigat. Ay na, magagaranak ang makakita iti siksi abalasang. Ariglado, Pare Kapitan. Ay sus! Urayin kanto niya para daan ti tricycle. Masapa kanto pare. Win! Nasao ka din ni Kapitan, ti dandanida panagapakin ni Badong ka o Kwaraw. Awan mo timbagbagana na natuyang. Anya ka di tinapasamat. Dinilaw sa kano ni Badong ko ti kanayon na panaglangan. Nasurun sa ni Kapitan. Kanayon ko matadilawain. Kanayon latamot ngaglangan. Saan mo ka di nga ayunan ti aramid ni Uncle Mau, Kwaraw? Sana? Tarumbang ko akanayon nga aday di barangay haul. Tay sukat nga ti Kapitan. Imbagak ngamin kin ni Badong kaw, adi na dildilawan. Ngam natangkin mo ngamin ti ulo na. Makita mo't ngamin ni Tata Badong akanayon ngaglangan ni Anggail. No kasta, ni Badong ko ti ayunam, Kwaraw. Una, tay iso ti hustaw ti bagbagana. Ada kami manin, ading anapintas anabyute. Wan Kapitan, anya ka diti order yun? Iyalaan kayo iti na imas apulutan. Sige man nga raw, napintas abalasa. May mayat ti hard nga arak, Kapitan. Iyalaan na kami man nga raw, iti kanginaan alakom nga arak, ading anapintas anabyute abalasa. Wan na, Kapitan, ada state side nga arak ni. Deka man. Stitchard? Sus! O sige nga rod, Kapitan, taalaag ti order yun. Napintas at talaga ti balasa. Pariduro. Wan nga raw, pare. Awan lang kumati asawa. Armot na dyan ang balasan. Imbag no kayat na ka, Pare Kapitan. Apay kumati na kayat na. Kit kapitan na. Kasano, kat ubing pay kan balasang. Idin po ta sika, laklakayan kan ama idilig kan kuana. Awan ka di manan ni Pare Inteng, dito'y barangay hall, maray. Adda ka di ibagam kan kwa na, kabadong. Adda ko ang kasano may bagangay, kat awan mo ngarad. Ibagam kanya kun ta ibagak ton inton sumangpag. Ay saanay, si Derek ko iti kanayon na akaawan. Ita, awan manay. Nya, matikas ta klase a Kapitan ngay. Noan niya ti parikot mo, may munto ibaga, no adda ni Kapitan. Ay, makapaawan ganas da a Kapitan. Awan ta muna. Ay, suron kan.
Ibagam to day taken kwa na inton sumangpat. Wine, saan ko asar dengan? Hingga na di makaamiris kung nagbalew. Malaman nga rod ka ba dong? Bareng mapagbaliw mo. Kumparay, iso saan ko asar dengan? Bareng agbalew, maray. Kasta tinasaya at agayem ka ba dong? Mangrikap kami kuman, Kapitan, Mang Doro. Kasano nga ikat sana na makapagnatwikaduag. Sige. Bayan nyo pa'y lang arod ang makaturog di talamisaan. Apaman ang makariing, yawid yun ton, Mang Doro. Pakikita mambi ita mapana kay si Arwan. Sige lang, Mang Doro. Nakaturog mat gitan. Sige, panawan nyo latan. Sige nga Rod. Kita manwad daw masidagan kwa na. Ang mga nuan niya ti arami dandagan kwa na, Sige, Mang Doro. Pimanaw mat lang ni Mang Doro. Darasat nga alakan ti pitaka ni Kapitan. Aday, naalakon. Darasat ti pumanaw dito ang mga noag subli ni Mang Doro. Mabiin, ngumawampay lang ni Angkal. Sa payjak amo no sa dino ti pangsukunak kan kuana. Ayawan pa yaya. Adda na kay bagakay. Akadwa na kanun ni Duraw ang naglugan iti tricycle. Kwarab. Win ka no nga raod. Ay, ang mga nun na bartag naman nina. Ay, inak man ni dasurutay. Ha? Ay, sige Naglugan ka ni ti tricycle ka. Tadwata amang sapol kadakwata. Sige. Mapantay di ilay. Inta sa pulin ita. Kay, nausawa na ni Uncle Map. Wain tataba daw. Nagyaman takinadwaan nak anang sapol kan kuana idirabe Umay ko kumasaludsudon kay. No, aday bagbaga na mapukpukaw ka no, apita ka na. Ha? Mapukpukaw ti pita ka na? Ay, awan mo timbagbaga na kasta tataba daw. Tay di nasarakan tay di inuman. Uray na bartay. Imbaga na nga awan. Mabitlaing, tay nakayaban ni Uncle Kao. Saan ko nga mo tinapasamak idirabi? Saan nga imbaga ni Kwaraw, paray? Apay, talaga nga awanay. Tiwalit mo, paray. Ay, awan nga rod. Sa padakal mo ti karga na dayjay. Ay, sayang paray. Napanlang iti inuman, ti dakkel agatad, akwartam. Tuwan nga rod. Ay, ada atap ni pare Duraw. Adya na pintas ken na sikse ken na beauty a babae tinangala iti pitaka. Ha? Isumot lang ti ada ijay idi. Ay, uray gayam na pintas a balasan, wano sikse. No, agtatakaw. Kay, agsubli ka pa ijay, paray. I don't like. Agyaman na ka. Tauray sana na saya ti impakitakan ka, paray. Kahit si kapay lati nang yawid ka niya. Agsipod, takayat kong aramidam, ti pagrebengam, kas kapitan, paray. Ay, uwan, paray. Don't worry. Agbalbali wakaon. Sikat tinang silaw itinakula-apan apanunod ka. Sikat tinapod no agayam. Tuladag ti kinasayaan ma. Good job, Tata Badong. Kasta tinasaya at agayam. Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Entertainment! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Voichi Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.